cái thằng cấp lai mà thằng này cay cho nên mong tí do tao nó khani hamzak mà yap hari kini hai cái này có thay sừng lại bên sừng sừng lại na cho là kisi sa kesep untuk mà bay record quay su khai mi ya ngai thang ngớ hay thôi nè nero kalau gue kemai dok nan cho tao khani hamzak mà thì ham bay mày yap rồi cái Waisha Pro जों सोलोंलायमोन इंखा मोनयाव मैदा फंबायना जे रेगुलार नायनाय दं बाइके बाइबल सात जराय sak बाइबल न बा कायदने कक न बाइके सोलोंनाय ge कायदने कक बुसुक इम्पोर्टेन्ट बुसुक सोलोंनानै नां तमाव जोंनो सुबा जों बुसुक नांबनो बरक न आं साखा दिनिके बाइके परिथाय खालाय जों गोबां सुग्लायसिगोन बाइबल सोलों वानि मुसुंखा हंखे एबा कायदनि कग्नतयै दैबो सिना मुसुंखा हंखे साब्रों बाइबल परिवानि लय खालाय वानि बेलाय केना नांगो अब्बास कगजि बेंके अब्बास याखबा रेगुलार बाइबल परिवानि उ हेबिट नो जों तंग्रवानि बा खालायनानै नां लय खालायवानि नां साब्रों किसा के गे साब्रों जों परियांके माने जोंनि इंटरेस्ट बक्रै आसक सिवानि बखा गरै ngै थाङो गे नों परिरक बनो सिवानि मुसुगुरक इंटरेस्ट फाइरक अबहाय हानि बागै जों रेगुलार साब्रोंनो परिवानि विलासका लय खालायथाय साब्रों परिवानि Second Timothy chapter 2 verse 15 wo samahai kaitor bai approve खालायजागोन इनके बनि ककथाय न जों सोलोंगै बनि ककथाय बाय जों दैकल जागनानै नांनाय नै सामाने दं ए बाइबल सोलोंनानै एबा कायदनि ककथाय न हामजागै दंमानि होनखांके बाइबल साब्रों परिनानै लय मासे मा खालायनाय अबो इम्पोर्टेन्ट साब्रों करैया के परिनानै नांनाय इनके बननो साब्रों नों बाइबल न सिवानि मुसुखा बाय कायदो न तैतेबो सिवानि मुसुखा के साब्रों न करैया के बाइबल न परिदि साब्रों माइजायांके जों साकबेल अमहायनो साब्रों जों बाइबल परियांके जोंनि फला निसामुंनायनि बागै फलातै जों केबेल होननाय बेसाद साब्रों जामुं नाङै दङ जों सिउ अमहायनो जोंनि फलानिबो साब्रोंनो जामुंनांगौ हानि बागै जिसु ख्रिस्ट सावो बो सालांमानि दङ बो जेफ्रो सयतान बाय बो फेमलक जाफ्रो बरक रुटि बायसिमि थाङि कायदनि दंफ्लायनै ककथाय बाय से थाङो नै सामाय दं ओके जोंनि फलाबो जों जामुंनांगौ काहा गोरों के दंमानि बागै फलानि जामुंनां के जब तुमाइसा जब chapter 23 verse 12 bo thangna Job chapter 23 verse 12 Job
chapter 23 verse 12 ang purgo는 okay, Job chapter 23 verse 12 Orohay ni Job sawo ang bini bukhuk by dagi marok no norlia ang bini bukhuk ni khorok no bukhawo kokrok no bukhawo chui nakha chui tongkha ang bini bukhuk by dagi marok no norlia mane kai to ni kok no Job norlia ni ang bini bukhuk ni kokrok no bukhawo chui na tongkha kai to ni kok no bukhawo chui tongkha get sengpu sepori ya ke baik ke cuma hai bagai sabrung pore kangkai sabrung na kai to ni kok ni bukhawo phainai once mung phainai bon kok bisingo ha phainai hai bagai sabrung pore wani loi khlai tai okay tak jeng sabrung pore wani belai khena nangu getak pore pro nung bahai pore wani bagai kaisa jora regular pore wani bagai jora khlai nawni nangnai tabuk nung rondi lek age chrai pro tamnai students tong pro go jeng sarai kan yak su pore phoi ai kena school thangya sekang pore age jeng jora snawi jora set khai pore mahai omahai ne jeng jora snamnai nangnai tabo office thangya ko sekang je chakri khlainai rong ke ba samung tangnai rong ke ba samung thangya ko sekang kisisa daiti basawi nang kisi sekang ma basa nai age ne basa mase te 15 minit sekang 20 minit sekang basa di age sabru rong na 15-20 minit pore kangke jeng sabru rong omhai ke loi klai kangke kai tini kok no sung tebo sinai actually 15-20 minit joras namane as kutubya bukhatong kangke 15-20 minit kutubya tabo mobile lai Facebook nayo, Instagram nayo, kaya 30-40 minit hani pai TV serial nayo, omo mobile be kok salaya kaya 30-40 minit pai 15-20 minit kaya tani kok by zora klay kaya tani kok by somoy rawani abo kutugya bekatong kangke okay zengbono biar ma klainai zora kok ba point isri bonke jotni best point isri basawi pore makan ke teman mele chariyo pore nai ke buipan phainai podre pod samungo pon ngai ha ke miss ngai hani bagai jot tani se jora ka ku ka point isri koi disturb khani kom kogo chrai bumo bufa ngai ro pon chrai basa ya ko sani ba omo sani ke 15-20 minit sekang basa wi mon pore kan ke okay te ka chang ke regular jaga busna thai tabong nang pore pro Serai pro student jor rogo pore pro jeng table kai kaisa jaga o boy rowi aro jaga no pore thai jeng klainau ke omo haine jeng baksa bisna rogo tei haine pore o ko bis jak rogo tei pore wani omo haibo tongo haibana kai toni kok no kuthu ke wanso gei pore wani ke jeng jora snawi te u jora o jaga busna tham snana nangai aro asogei sna wani mana jaga snawi ada asogoi kana ke wansogoi pore thai okay kai tene kok no jeng regular table siruruk nai get je pore pro khata kolom pencil nawi loge onadi tomon male kai dor je pro nangkuk mani kok ni bukhaw nang jaga bono dak roina ruk ngi ke ba khata o suidi bible logo pencil bai ruina di okay te wise pore pro nang bono mui dong nai ni bible pore pro omo apruang bukhanang mani omai ke nang mui dong man nai ge ni thani kai dor kok sanai phola kok sanai okay jeng omai ke bukhanang mani no jeng suiwe narugon nge sai sui narug yang ke pogi thang dadi no pogi thang ke sereng mani okay jeng mas suinai sereng wani bekatong ka ke mas suinai suyang ke pogi thang ke pogi thang ka ke mangsa mamani kri hai bla ke suyang nang ke kahang kok thai ro bukhanang mani kok thai ro no kuthuk ke wansogoi pore nang tabuk baksa
temanai pore prorogo tama busi srogya omo no mangkang ke kutu ke bar na ye bono sung pore wana nai ke Bible pila ni simana chapter verse rokre ulosi Bible sujak mani pai mani yagulo 1500 BC ni 1500 BC ni yagulo se o chapter verse ro klai jago bono klai ka Stephen Langton ne hani bagai pore brun thaisa thainei le kaitor sini khaw kok sanai pore brun ke u kaitor kok samani no khatao sui narik nai ke khatao sui narik kangke abono muito tongnai ke tebo muito narik thaiklaiu Bible kabang ma kaitor ni smai tangjak tong tabo boni smai mane smai kacha sung smai kata hoya de e bohai smai kaitor ni smai tongo koba bo hamari ronai nei smai tangmani kokna yang ke serai meng ronai nei smai tangmani kahani smai hayani smai betongo gete sak sorai no smai tangmani betongo dofano smai tangmani betongo te Kristano smai tangmani tongo non Kristano smai tangmani tongo ge table te kaisa kok ke sungsani joto borono smai tangmani tongo te Israel dofa no smai tangmani betong hani bagai jeng jono bono kahang ke bukhaw narik yang ke usmai Israel no tangi tongka na sungsani bebok borono tangi tongka ge bono buji yang ke Bible no tumanai ulta buji pene ge wrong interpretation nai hani bagai jeng pore pro jeng muito narik tai kaiton smai Israel no sini ke smai tangmani tongo joto sungsani borok no smai tangmani tongo gab umono ukok no muito narigoni belai kana important abo je bo kaitor smai tangmani sebano usmai sebano Israel do phano de na sungsano de sungsane bebak borok de borok jeng wan sogei pori yang ke bujimani fere thangi bana tabo example rondi 1 John chapter 1 verse 9 1 John chapter 1 verse 9 tomaisha aro okay ang kogro por nai 1 John chapter 1 verse 9 aro hai ni chawo Pia ba jeng kaitoni thane jini sumsok rogo sike bo kok naragui soi ke nai hake bo jini sumsok rok nakarnai pia jeng bebak samung hamya klaimano susanai engke baksa borok omono haini sawo kaitor Kristano ni sumsok no haina nakarnai pia ba ukok no borok pogitang jeng kaitoni thani jini sumsok rogo sike bo kok naragui soi ke nai ukok jeng boni thani sumsok go sekangke Kristen ro engke Kristen ro sumsok khlaike haino nakarjak nai haya sumsok khlaimano mago sinai nenge go sekangke kaitor waisu suba khorainai haibano bo nakarnai ukok siso sumsok go sekangke piaba kabang mamo haike bul busui bul phungnai dongo kaitor Kristen sumsok no haino yaka haino nakarnai haya of course jeng morke sogya haibano kaitor haino nakarya bo tabo bupa besano jefano haino nakar romaya rangsa khogui pharkangke nang haino oke tita khoksidi takwaisa khokaba tita khoksidi tak omhai tangsidi hingga ke mungsa sason khaya ke bo haino hai ingpinai hingga haino bagi kaitor bo haino waisu suba buku wai khorainai of course nakarnai khoraimani yagulo nakarnai waisu suba tumunai yak bai khorainai ge omo haino ge te kaisa ukok 1 John
Sebarangni bagai Kristen rokni bagai sujak manise. Kebui ke asai ketal enjak Kristen rokni bagai. Gebaksa o kokno o tesin se pore mano purungu nuka omo haike जों मोथां माने मोथां जागोनि बागै जों सुमसक गसे खांकै जों मोथां जागनाय ओंगे मोथां जागोनि बागै निनि सुमसकनो गसे निनि सुमसकनो गसे नै फैखंरक बुलायो जेरै खगलायो आनि सुमसक गायदो आनो नाकादि जेरै खगै नाकार सानलाय जों नाकार सानो बायदि गायदो जों नाकार जों आसाया सानि सिसिन सुमसकनो नाकार पाइख्या निसो बाइबेलाव तमाने बरो Isaiah 44 verse 22 also. Nge omo bupa besani okno sisau. Nge जों Kristen rok kaitoni besa ngja माने गुबै Kristen rok ni kokno sisau. Bupa besa halo ferlai kangke deja nakar san kangke gose kangke hai halo bowi ma phuyu bupa besa ni kokno si umosau. Nge Kristen rok bai kaitoni kok Kristen unjak rok ni kok si nge kebang mamo borok rok omono bul busiwu te bul purun nge busibai kena nge te kaisa nangkuk mani kok thai rok no suyui narik thai je pro जों परेबो हाइनि बै खाता कलम लगेबो जे pro परेबो 15-20 मिनिट हाइनो परे कसंबु परे माना Abron ke waneng bisna rokoi pa poreka ba omopan engka haipana je ang samani ke bonon neng bekharoi dema sawanai bonon neng sabreng ne 15 থেকে 20 मिनिट जों bekharoi फुंआइ आइस्ट्रिस्रि कय डिस्टार्ब खाया जरावो जों poreka ke belaikene जों kaidani kokno जों siwi mana ke taw kaidani kok thai rokno suyui naragoni belaikene important hake जे सुइनार गमारकनो निनि साब्रंनि कबा साप्ता काइसा परे नों वान सगैनायदि तब नों ना खा नांमानि कग्रकनो अमो ननो हाके दागे खा आनो हाके दागे खा फियाबा साप्ता काइसा परे उ दागे मा हाके आं टंगै दे मानखा मास काइसा परे फन रिव्यू खाइनायदि निनि सुइजा करेंके रिव्यू खाइमिया हानि बागै सुइनायदि तब कोंदि बाइबेल सावो कोनिने इंदि हाइनि सो Ngen konya de ngmaka mas kaisa o ang konya de ngmaka nai ne di bisa o ang konya de ngmaka de omai ki review kaini kanke omai kana sing Kristen sini tongmung selai jago teman mala kai toni ko o ano sawo ano dage ang suina reka haipana ang busuk ngmaka nge Bible haini sawo Galatians chapter 6 verse 7 tonai नों जे काइमा तैनो बथाइबो मानाय माने नों जे सामो खलाइतैनो नों मानाय नों नों बैनो काहा खलाइखो केबा काहा मानाय बैनो हाया खलाइखो केबा हाया मानाय अमहाय रक बखानां मानो सुइना रक के कोनिने इंदि आंसाका के काइदर कोनिने इंनायनो तिसानाय फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 verse 6 समाहाय जे कोनिने नो काइदा तिसानाय गंसुकनायनो के काइदर केबेंनाय नेसो Okay, जों नुगु 2 Corinthians chapter 6 verse 14 रगो नायखो के पयतो ग्रिग गय जुवाल थांसा तांदि कबा सिक्ली रग पयतो ग्रिग नन क्रिस्टियान रगो हांजागै दंखा ओके बाप्रो उकक साविबान कबा पयतो ग्रिग नन क्रिस्टियान रगो प्रपोज खाइफिक्या गाप्रो उकक दिन बखाव कक साविबान हानि बागै सुइना रखांके अबनो जोंनो खाराग्रो जों सलाइरो के सालब्रं तंकुसुंगो एप्लाइ जों खालायनाय मानो रिव्यू खालाय मासनि 2 मास उन्दै 1 मास उन्दै बिसिसा उन्दै अमायके जों दैबो सलाइजागौ मानो के जों नुगो ताव बसाय हमजागनाय र बोहैनो हमजागदि जिसु ख्रीष्ट मथानो हमजागदै हमजागमा हाय नरबो सागनि हैसंनो हमजागदै ओके नों बोहै संनो हमजाग माखादे जिसु ख्रीष्ट मथानो हमजाग माहायके बोहैनो हमजाग माखादे गे बोहैनो दागेबो साइसानि कक खानादि साइसानो बरम खलायदि गे नों बरम खलायदे मानखा गोबां माजरावो बोसाय नो साग नांगिया जेरै खगलायो सालायो कक तर करलायो
haibana Christian bhai rok omo hai ing thai kre kos busai saya phanang nai haibana omo hai ing thai kre thaine Bible sa ongke ang busuk jorok tei ing makha angke tau buino nakar nani kok buino hamjak nani kok podre pot kabang ma tongo bono sung suina rok mana angke ulo review khaine mana ang kok bonang 10 ta suika ke u 10 ta bisingo busuk kai bisikno ang khlai mankha u maso u bisigo omai ke jeng ong khlai mana angke chrai rok no Bible sa numane phane kok khna di angke chrai hojang rok busuk bomo phane kok khnai tong mankha tong orchestra rok ta thang di jake hang jake ba ma thang nai kok khnai thang omai ing podre pot hol kuthuk rok berai omo hai rok busuk khlai mankha bahai rok no jeng wansok kai kini ni khata o suijak tongma bai sak ni tong no tal brung no nge ka bisiwo tal kaini ba bisa khaksawo ma ke jeng check khlai nei mana nge omo hai ke jeni Christian jeng teibu ago goi mana nge kok ni pileska jeng poriwani salbrung poriwani loino khlai ne belai kena nai okay buskani salo o topic no tui haina jeng wansok lai pinai pia tini asuk jora kana pairis nai jotona hambai